saa itatu cia kioko isa ilani kwa dhito kunengelele kibuyo cha MAUVOO kwanzia ya ulikuna yua ni amwekati wala ngumbanise kwanzia ya ukuvi muvea wa ndama na wandikithia wa enendi kwe umundi wikwatiwe kumya cheni mbeange yulu wa muvango wa kwambisia kumya namba imwe ya kibande kuma kusiawa ilani unique personal identifier. Munini wa President Rigathi Gachagua kwa munde ikwatiwa kumuthocha musindi wa ndionde wa Isemba ya mita 5,000 na 1,500 kwa kafeithi kipiego ni mawikaloni ma President musini wa Ilovi zama ya mbunge nene ya Ilovia na mivango ya ndikwe ikwatiwa kunenga na livoti ya mbunge ni kwa munde itina wakwendekeja mawalugu kauta ndini wa mutalatala wake Ilovia wa mwaka huu kwa hasu katiwa angini na ukejana na dhocha nyenita wa IRENE NYAMAI. Movea wa ndama na wandikithia wa enende kwe umundi wekwatiwa kumya cheni mbeange yulu wa muvango wa kwambisia kumya namba imwe ya kibande kuma kusiawa ilaye unique personal identifier. Movea ulo tongwe ni mwandiki wa uo Julius Bitok wina muvango ingi wa kwambisia kuseuvya kibande cha matukwa cha digital ila ni smart card itambia ila yetete mobusa busano ndini wa kikalo na andikima MAUVOO. Movea ingi wekwatiwa kuelesea kwa ulikwi yulu wa muja wa muvango muima wa huduma namba ula wakuiye kimaza cha silingi bewa bilioni 10 kwa oyungu ataniosia kutetea haki sia mwenendi ni mini takuleana na iseso hii iweta tawa kwa nanga Ilovia sia mwenendi wale kundia Linda Ugatusi imini te kwa dhana kudhaka kotini kuleana na unduu mayase kana kwa oyiseso hii inengetwe kana ni mini takunengwa kandalasi kambuni kumandi ya Pakistan maundu ange alame unene wandini wa kikolokini pamona wandikithia wa andu mamba ya Pemba na matambia alama vikitwe yulu wa kuongelo kwa uthukumi ulokwatikana kwa Islamu vangoni wa e-Citizen. Munini wa President Rigathi Gachagua kwa munde ikwatiwa kuthocha musindi wa ndionde wa Isemba ya mita 5,000 na 1,500 kwa akafeithi kipiego ni mawikaloni ma President musini wa Ilovi. Iseso hii ikwatiwa kwithiwa uwanzani wa ndege wa Jomo Kenyatta wala ofisi wa munini wa President utavisi andiki MAUVOO kana Gachagua thocha kipiego ni mawikaloni ma President musini wa Ilovi vinda yonde kuma uyu kipiego ni anabuzi record ya ndionde ndini wa Isemba ya mita 5,000 masindano ni mako sema ma Diamond League alama na India Paris methenya mivuthu itina wa kuvunzia rekodi ya mita 1,500. Nzama ya mbunge nene ya Ilovia na mivango ya ndi yekwatiwa kunenga na livoti ya mbunge ni kwe umundi itina wa kuendekeja mawaluku kauta ndini wa mutalatala wake Ilovia wa mwaka huu 2023 kati wa mawendekezio ni kuolo kwa koti wa kwa ile waki wa nyumba siadha wa munini kuma kilungu cha 3 yulu wa yana nginya kilungu cha mweka 5 yulu wa yana vala ingi nzama ino na ile tongwe weni muyumba wa kilio mbuge cha Molo County ni Nakuru Kimani Kuria yendekethete kuolo kwa koti kwa alama thukuma mitandaoni kuma kilungu cha 15 yulu wa yana kubika kilungu cha 5 yulu wa yana ona huyo vo kilungu kila kiutungi ya koti wa mbeange VAT kwa miyo ya vata kithi wacho kilungu che 16 yulu wa yana. Ripoti ino yitha kwa mbewa mbunge thini wa sikalosia ya mawiyo wala yu mbunge meukwata ibiso ya kuthoima kila kilungu cha mutalatala huu na kukuna kura ya kukwata mbau kana kuleana na uo mawendekethio angi manza maino ya Ilovia ni pamona kuolo kwa koti ula umaua alamotha kalata kana kutatithia bahati sio kuma kilungu cha miongweli yulu wa yana nginye 15 yulu wa yana na ingi koti wa kumya Ilovia na simu kuolo 15 yulu wa yana nginye 11 yulu wa yana. Ona uyo vo kilungu kila kina madhina kila nikiena kielo cha utungi ya koti wa VAT kwa miyo ya vata 16 yulu wa yana kiende ya kulumilila ovau ndongo yesi ya Kenya Kwanza evo mwandiki munene wa chama cha UDA Cleophas Malala no motonge ya movea President William Ruto aya sekana itambia ya kuola koti wa waki wa nyumba siadha wa munini kati wa ingi ne wona nyewa kumegwa Kenya ndini wa maunyungu nyesomo uwe yuka kabindani ka mbunge kumangaliko ya uli maende na uthingilila kubalu cha mutalatala uma ya sekana tiani ni itambia kuolo kwa koti wa waki wa nyumba siadha wa munini kuma kilungu cha 3 yulu wa yana nginya 1,500 mwandiki munene wa chama cha ODM Edwin Sifuna ula ingine wa senator wa county ya Nairobi ndini wa mtandao wake wa Twitter no eteka na yu sumu ni wo lilwe
ando maye aya sio na bamana ou mutalatala undu itikilika oile undu wile kwa oyu kwa muthenya wa iyo senator wa county ya Taita Taveta Jones Mwaruma no tongo ise ma MCA ma county no mona inendi thini wa maandamano mainyungunyisia iyulu wa mutalatala Tuisonga na mbe KIVUIYO cha MAUVOO kana iseso ya uvuko iwami ye kwatigwa kuendea kwi umundi kithekani cha Shakahola county ya Kilifi etina wami komiko bukuwa kwi muthenyani wa iyo kuma makabulini kibathukanio utalo wami ile minite kubukuwa kithekani kiu kubikia oyu ni mimana eli na miongo nyanya na ina nini wa kilungu cha mbe cha keli na kita katatu kiende mukwatanija wa serikali ile mbetani ya Kiswani Roda Onyanja no wetie kana andu mbe wa maana thantatu 13 alama minite kulibote wakwa maineso kwa atikana bala kwiyo ati miongo thantatu na atano mamutabania Paul Mackenzie mana bingwiwe ikwani ya kwenda kwiyua kwa kulia liu etina wakulia kuya kwa ibinda nene kana kwa ibinda yasa etina wakobo wekethekani kita Shakahola obisa wa utete ya makwani mwene DPP no that's yokulyo wa kwenda miongo thantatu na atano mabingiwe yelani ya shimo la tewa vala vena maobisa mako sukumia abungwa kubikia na kuya wakili munene wa obisi wa mutongwese wa makwani mwene Jemi Amina no wetie kana ando manae kie kuya katikati wa matuko thantatu 10 mama yuwa thantatu keseseni cha Sajahanadi vala methi tomaendeno kukwata utawi mwanya kana counseling Amina yu athagise ukule wa kwenda masiwe yelani ya shimo la tewa vala matonyolewa liukwa lasima ni mawisa mauiti mama yela alamena watho wa kuungamia kunewa liukwa lasima kwa esilelwa nginyela report yo ya wima wa mwiva mwana kiliko ekabikia na kumwa kwatiania na Amina kilungu cha miongole na kenda cha katiba kana jamia ya mayela kitikile serikali kumaija kwa lasima ndo alame yela tanzia imwe yako mwabosi ya kumana na kikuo kule uthakiwe mbewa hakimu munene wa koti wa Shanzu Joe Mido na kuelezea kilelo cha unduni kumabingu ya makwani liboti kana kumabingu ya makwani liboti yo ya wima wamwi ya dikia na kumwa otu mauvoni makwati ya ni tena asuni kananza manene ya ndini ya Kiislamu vake nya SUPKEM ni tabisi enzama ya mbunge ya Senate ila yende nodho imawendese wa makanisa va Kenya vamona uwani wa Shakahola county ya Kilifi kana serikali ndiye ilete kwithiwa na watho na umwe thini wa ungame na wendesia wa dini mwene kibila wa SUPKEM Hassan Olenado no mekani senzama ino kumana na kumya mawendekethio alama tonyo vinyi ya ndini va Kenya aya seni ya ilete kuatia katiba kilungu cha miongo 3 na ili kila kinenete yulu wa udhasio wa kindini wa asiani weu wa Maria Mukama efe nikitese kila kikuweteae utanumungo na umani na mgene mukwande tu efe KIVUIYO cha MAUVOO na yumbe wa kwina KIVUIYO cha MAUVOO ana wamekati wana ni kumba ni siendi kwanzia ya ukuvio muvea wa ndhamana wandikithia wa ando kwe umundi wikwatiwa kumya cheni mbeange yolwa muvango wa kwambisya kumya namba imwe ya kibande kuma kusia wela ni unique personal identifier munini wa President Rigathi Gachagua kwe umundi kwatiwa kumuthocha musindi wa ndiyonde wa ilembeta kana wa Isemba ya mita 5,500 kwa akafeithi Kipyegon mawikaloni ma President Musini wa Ilovi na yonzama ya mbunge nene ya Ilovia na mivango ya ndi ikithi wa ine ngana liboti ya mbunge ni kwe umundi etina wa kuendekethia mawaluku kautandhini wa mutaratara wake Ilovia wa mwaka huu na yo iseso ya ubukui wa miku ya kiwanzani kana kuya kithekani cha Shakahola county ya Kilifi kuendea muthenyani wa umundi kwi iyo 10 ne minie na kubukuwa muthia wa KIVUIYO cha MAUVOO kwanzia ya uliku cha mwendo wa saa 3 cia kioko saa inya Cyrus Mbonge ethea yunengelele KIVUIYO cha MAUVOO kwanzia ya okuvi ene na kwithikisa kamemeka NFM wone wa mukamba nyelita wa IRENE NYAMAI.